skupiti ruku starijem. Bilo je glavno bajramsko pravilo kada je rahmetli nana bila živa. Kao najstarija u porodici zaslužila je da se svakog Bajrama cijela porodica okupi na ručku kod nje. Tih Bajrama se nešto i ne sjećam, ali obično kada se nana spomenu se i kockice šećera koje je ona uvijek imala uza se i koje je dijelila djeci koju je štitila kao da su sva njena. Sve kockice šećera su bile jednako slatke, ali je nečiji doživljaj bio slađi i nečije emocije jače. Slađa je bila i od svake današnje bombone i čokolade, a vrijednija od najveće. Okupljali bismo se oko njih kao pčele oko košnice i pojeli milinom njihovih riječi, njihove ljubavi i njihovog iskustva. Djeda više nema, ali nanu svakog Bajrama posjetimo kao i kad je djed bio živ. Djeda posjetimo na mezar, uz dovu i težak uzdah. Nana godinama ima samo jedan nijet, do Bajrama skupiti dovoljno slatkiša za sve nas. U slatkiše s njene stare ali snažne ruke ispletu dovoljno vunenih čarapa da ničija stopala zima ne okrste. Ta bajramska pravila, prava narodna, ali smo bili udaljeni cijelog života i bilo nam je važno bar da jedni drugima čujemo glas putem telefona ili pak kažemo tetkama da im prenesu najljepše želje koje... Dragi sugrađani, assalamu alaikum i dobroveče. Meni je večeras pripala posebna čast poselamiti vas i pozdraviti ispred organizatora tradicionalne 11. manifestacije pod nazivom Ulica otvorenog srca, Bajramska sofra u Novom Sadu. Poseban pozdrav upućujem našem velikom prijatelju, našem velikom bratu, velikom čovjeku, gradonačelniku Novog Sada, gospodinu Milošu Vučeviću. Molim jedan aplauz. Također pozdravljam i predstavnike Vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Selamim i pozdravljam izaslanike Rejse Islamske zajednice Srbije, gospodina Sada Efendija Nasupovića. Veliki pozdrav upućujem i našoj sabraći, našoj braći i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, drugih tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Također jedan veliki pozdrav upućujemo i izaslanicima Vojske Republike Srbije. Srdačno se zahvaljujem komandantu prve kopnene brigade, brigadnom generalu Zoranu Naskoviću, koji je i pored želje da lično prisustvuje ovoj prelipoj manifestaciji, nažalost, danas bio sprečen da dođe, ali me je lično pozvao, čestitao Bajram i poslao svoje izaslanike. To nama puno znači, jer je to dokaz da je vojska Srbije i naša vojska. Posebno i najveću zahvalnost izražavam, dragi moji sugrađani, upravo vama, koji ste došli i po ko zna koji put pokazali veličinu srca, pokazali da nije slučajno naš Novi Sad, Evropska prestonica mladih 2019. i Evropska prestonica kulture 2021. godine. Tačno pre 11 godina rodila se ideja da veliki muslimanski blagdan Bajram podijelimo zajedno sa našim sugrađanima. U početku je možda bilo i predrasuda da možda nećemo naići na podršku građana, da ćemo biti bojkotovani i tako dalje. Međutim, ja sam tada bio veliki optimista. Govorio sam
svojim vjernicima da je ovo naš grad, da je ovo naš sokak, da su ovo naša braća i komšije sa kojima živimo i da je sofra, to je trpeza, nešto oko čega se okupljaju ljudi, gdje se prevazilaze razlike, gdje se prave mostovi prijateljstva i sada sam svjestan da sam bio tada u pravu. Božja volja je bila da tada na rukovodećim funkcijama ovoga grada dođu ljudi na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koji su prepoznali našu iskrenost i koji su aktivno uzeli učešće u realizaciji ove za nas vrlo značajne manifestacije. I evo nas, posle 11 godina opet ovdje, na istom mestu okupljeni sa našim Novosađanima. Zahvalni smo gradu Novome Sadu i gradonačelniku na iskrenosti i otvorenosti koju je pokazao prema građanima islamske veroispovesti i grad se uključio i već godinama podržava ovu našu manifestaciju. Također smo zahvalni autonomnoj pokrajini Vojvodine i predsjedniku Igoru Miroviću, Udruženju Matice Albanaca Srbije, Udruženju Nur Svetlost, Kulturnom centru Novoga Sada, kao i svim građanima koji su dali svoj doprinos da ova manifestacija postane tradicionalna i da se svi zajedno ponosimo otvorenošću našega grada, odakle u svijet šaljemo najlepšu sliku, kao što je večerašnja bajramska sofra. Ja sam posebno srećan što sam muftija, što sam građanin ovog prelepog Novog Sada, što sam Novosađanin pre svega, jer biti Novosađanin znači biti čovjek. Sada imam čast da pozovem mog uvaženog brata i prijatelja, gradonačelnika Novoga Sada, gospodina Miloša Vučevića, da nam se obrati. Bujru. Uvaženi muftio, novosadski, vojvođanski, časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi sugrađani, i meni je velika sreća i zadovoljstvo što sam i ove godine sa vama na bajramskoj sofri, odnosno u proslavi ovog velikog praznika, a iznad svega sam ponosan što je Novi Sad dovoljno velik i dovoljno širok da primi sve, da pokaže da u Novom Sadu, bez obzira kako se zovete i gde se molite, da li verujete ili ne verujete, možete da živite ravnopravno i možete da obeležavate sve one dane i datume koji su vam bitni. I takav Novi Sad mora biti i to moramo čuvati u Novom Sadu. Ja sam iskreno zahvalan muftiji gospodinu Zirkoviću na saradnji, jer je on doprineo, ako ja smijem to tako kažem, da se svi bolje razumemo, da govorimo jasnim i iskrenim jezikom, odnosno rečnikom, i da jedni drugima se uvek nađemo i kad je dobro i kad nije baš dobro. A posebno kad je teže, onda je najvažnije da su prijatelji jedni uz drugim. I ja sam siguran da će veliki broj Novosađana i večeras uživati u ovoj predivnoj sofri, odnosno u ovom velikom prazniku, i svima vama, pripadnicima islamske veroispovesti, čestitam ovaj praznik i želim vam da ga provedete sa porodicama, prijateljima, komšijama, sa sugrađanima. I hteo bih da kažem da ako volite Novi Sad i ako volite Srbiju, nikada nećete napadati komšije, nećete loviti pekare, nećete bacati kamenje na izlog. Da time ne pokazujete ni gram ljubavi ni prema gradu, ni prema Srbiji. Nećete pomoći ni jednom Srbinu ni na Kosovu i Metohiji, ni bilo gde da živi, time što ćete komšiji islamske veroispovesti razbiti prodavnicu. To ne rade dobri ljudi. To ne rade Novosađani.
To ne rade ni patriote Srbije. Ima mnogo lepših načina da pokažete ljubav prema Novom Sadu i da pokažete ljubav prema Srbiji. A Srbija je zemlja svih, i Srba, i Bošnjaka, i Mađara, i Slovaka, i Rusina, i Albanaca, svi koji Srbiju vole i doživljavaju. I tako moramo da se ophodimo prema njoj. I zato je tu velika uloga svih vas i pre svega muftije. Hvala vam puno na pozivu. Uz tradicionalni pozdrav Bajram Šerif Mubarek Olčan. Hvala vam puno. Hvala uvaženom gradonačelniku gospodinu Vučeviću. Ja ću iskoristiti priliku samo da se zahvalim svima vama koji ste došli i da vas zamolim za jedan veliki aplauz za naš hor, naše horije. Ovo je hor po sestrima našeg tradicionalnog hora Stambol iz Novog Pazara, hor El Aziz iz Kalesije, koji su došli iz Bosne i Hercegovine. Došli su večera zajedno da uveličaju ovaj naš veličanstveni skup. Sada ću iskoristiti priliku da pozdravim i predsjednika Matice Albanaca Srbije, gospodina Demu Beriša, da se obrati. Poštovani gradonačelniče, pokrajinski sekretaru za nauku i obrazovanje Miloševiću, Milane Novakoviću i svi prisutni, zahvalan sam što sam večeras pred vama i što imam priliku da uputim poruku svim Novosađanima, svim Srbima, svim drugim nacijama i da kažem večeras pred s vama dostojanstveno da smo mi Albanci koji živimo u Novom Sadu i da smo vaše komšije i da živimo s vama i sve delimo zajednički i dobro i zlo. Imam poruku za sve ljude dobre volje. Ajde svi koji ste večeras, pozovite svaki svoje prijatelje da rešimo ovo među nama koje se zlo događa, a imam poruku mira. Poruka mira je ono što Matica Albanaca ima, uvijek iznosi, ajde da živimo zajedno. Gradonačelniče, uvijek smo bili s vama i večeras smo s vama. Veliki pozdrav za vas i za Novi Sad. Hvala vam. I ja ću večerašnje obraćanje, odnosno ovu svoju neku ulogu voditelja koju sam preuzeo, koju mi je pripala čast završiti, sa jednom porukom našeg blagoslovenog poslanika Muhameda, neka je milost i blagoslov Božija na njega, kada su ga pitali ko je najbolji musliman, odgovorio je onaj čovjek od čijeg jezika i ruku su zaštićeni ostali ljudi. Ovo treba da bude jedna velika poruka svima nama. Da živimo u slozi, da živimo u bratstvu, da živimo u harmoniji, da volimo drugom čovjeku ono što volimo sebi, bit ćemo pravi, iskreni vjernici. Toliko je blagoslovljeni Muhammed, kaže, preporučivao nama komšiju, da smo, kaže, pomislili da će nam ući u posjet. Zato stegnimo se, budimo snažni, jaki i živimo u zajedništvu. Ovo je Novi Sad i odavde šaljemo poruku svima onima i u regionu i u Evropi, a Boga mi u svijetu, kako kada hoćemo možemo da živimo svi zajedno u suživotu. Neka vas Bog dragi nagradi što ste došli večeras. Ja dalje neću dužiti, prepustit ću vas da uživate u svim ovim našim tradicionalnim islamskim specijalitetima, džakoljama i u izvođenju ilahija i kasida naših gostiju našeg hora El Aziz. Bujrum!